जाय समाव रायजो नाङैनो नखर नखर गोग्गो लोंग्रा दै जगायना होनायनि खोथा बुंबोबाय थानाय समावबो गंसे गामिया दिनैसिम गोग्गो दै मोननो हायाखै। पर्बत जराया बयनिख्रुइबो गोग्लैसोनाय हालाम। आमझराव बोसोर बोसोर थोबथिंसे गोग्गो दै लोंनो थाखाय नागिरब्लाबो मोननो थाङाखै। जायगानि थागिबिफोरा दैखर जावनानै दै दिहुननानै लोंनो गोनां जाबोगासिनो दङ। कक्राझार जिल्ला पर्बत जरानि सिङाव थानाय आमझरा गामिया सरकारनि बिथिंनिफ्राय मोननो हायै मोनसे गामि। बे गामियाव मा दङ जायनि थाखाय थांलाय फैलायनि मोजां थासारि आरो मोजां दै लोंनायनि थासारि गैया। मख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो गासिबो नखर संसार जानायफोरा बिब्दिनो गासिबो मोनथायनिफ्राय जानगाराव थानांनानै दासिम गोबां सम बारलांबाय ओनसोलनि रायजोफोरा गोग्गो दै लोंग्रानि अनगायै माखासे सुबुंफोरा गाज्रि दै लोंबोनो गोनां जादों। नोंथांमोननि नुनो मोननाय बे खरसे दैखर जावनानै दै ओंखारहोनाय दैखरनि थासारिया गासिबो गाज्रि जानानै थानाय दै। बेबादि गाज्रि थासारिनि दैखौ लोंनानै बोसोर बोसोर जिउ खुंबोनो गोनां जादों आमझरा ओनसोलनि सुबुंफोरा। दिनैसिम ओनसोलारि सुबुंफोरा मोननो हायाखै जल जीवन मिशननि बिथांखिखौ। बेराफारसेथिं आगोलनि बिटिसिआव 17 बोसोर सरकार सालायनाय बिपिएफनि समावबो बे जायगायाव मोनसेबो जेंनाखौ सुस्रांनानै होआखै आरो बेराफारसेथिं जौगानायनि स्लोगान होनानै बिटिआरनि खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि सरकारा 3 बोसोर बारलांनायनि उनावबो बेबादि थासारियाव बेनो बे नुथाय। रायजो सरकारनि नखर नखर गोग्गो दै होनायनि स्लोगान जेरै बे ओनसोलावबो जानांगौमोन, नाथाय दिनैसिमबो बे खोथाया जाफुंसाराखै। बेराफारसेथिं टिपकाइजों फोनांजाबनाय रायजोआ औवाजों दालां बानायनानै बारनांगौ जादों, नाथाय दिनैसिमबो थांलाय फैलाय हान्थामेलानि थाखाय मोनसेबो राहा खालामनानै होआखै सरकारा। दायो बिटिआरनि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारखौ खावलायहरोदि थाबैनो हान्थामेलानि थाखाय राहा खालामनायजों लोगोसे गोग्गो दै लोंनायनि राहाखौ खालामनानै होनो थाखाय खावलायहरदों। आमझरा गाँवत इमान रास्ता घाटो ভাল নহয়। যিবিলাকে আমাৰ গাঁৱলৈ আহে খুব কষ্টৰে আহিব লাগে আৰু আমাৰ এই आमझरा গাঁৱত যিটো নদী আছে সেইটো নদীও দলং নাই, গতিকে দলং নাথাকিলেও আমি এই বছৰত ৰাজ্যৰ পৰা ঘৰে ঘৰে এটা গাছ কিনি কিবা কালেকশ্যন কৰি আমি বাটাম চিৰাই কৰি আমি দলংটো আমাৰ গাঁৱৰ সুবিধাৰ কাৰণে মেৰামতি কৰি লৈছোঁ। ইটোদি আমি বজাৰলৈ অহা যোৱা কৰি আছোঁ। কিন্তু আমাৰ এই আমি যেটো দলংটো বানাইছোঁ এইটো চৰকাৰী তৰফৰ পৰা কোনো চেংচন বা অনুদানটো পোৱা নাই। গতিকে আমি ৰাইজৰহে এইটো দলংটো নিজৰ কিবাৰ কাৰণে বনাই লৈছোঁ। হ'ব বুলিতো কৈছে। আপোনালোকে কষ্টটো কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছে? এই কি এনেকৈ 50 বছৰমান হ'ব আৰু কি। আগতে চৰকাৰ আছিলে, এবাৰ আকৌ এটা চৰকাৰ চেঞ্জ হৈছে, কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলয়, খবৰ নলয়? নাই, কোনো নাহে খবৰ ল'বলৈ। চৰকাৰ যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব তেতিয়া হ'লে আহে, কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছত ইয়াত কোনো খবৰ ল'বলৈ কোনো চৰকাৰে নাহে আৰু এইটো গাঁও আমঝরা হয়। গতিকে আমি এই পৰ্বতজোৰা মহকুমাটো পৰ্বতজোৰা পৰে আৰু কিন্তু এই আমাৰ আমঝরা গাঁৱত আজিলৈকে চৰকাৰী কোনো খোৱা পানী খাবলৈ আমাক কোনো ব্যৱস্থা দিয়া নাই। গতিকে আমি পানীটো মাটিৰ পৰা গাঁত খুন্দিহে পানী উঠাই আমি খাই জীয়াই আছোঁ। আৰু এই যিটো আমি মাটিৰ পৰা গাঁত খুন্দি পানী পাই ইটো দিয়ে আমি গাঁও ধুৱাই আৰু কাপোৰ চোপোৰো ইটো দি দুই আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। জল জীৱন মিছনটো হ'ব বুলিতো কৈছে। আপোনালোকে কষ্টটো কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছে? এই কি
এনেকৈ 50 বছৰমান হ'ব আৰু কি আগতে চৰকাৰ আছিলে এইবাৰ আকৌ এটা চৰকাৰ চেঞ্জ হৈছে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলয় খবৰ নলয় নাই কোনো নাহে খবৰ ল'বলৈ চৰকাৰ যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব তেতিয়া হ'লে আহে কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছত ইয়াত কোনো খবৰ ল'বলৈ কোনো চৰকাৰে নাহে আৰু